Mommamedi inomoro tsa rona tsa mohala di fetohile nka penele pampiri kapa mohala wa hao o ngole inomoro tsa rona tse ntjha ke 086 000 3084 086 000 3084 inomoro tsena di sebetsa mananong ohle a rona Bloemfontein Gauteng le Aditaba hopola ke 086 000 3084 FM ke molelwa Mommamedi dumela o seng hona ya o dumedisang ke thuso Motaung lenaneo leo leng ho lona ke lenaneo la Lesedi FM Makgulong A Matala metsotso ke supileng ka morao hora ya borobong ha ntse o itlhopha jwalo ya kerekeng o itukisa lukisa moya wa hao o ske wa tswa ka tlung ka moya o ferekaneng o ske wa ya kerekeng ka moya o ferekaneng hobane o keke wa utlwa lentswe la Modimo o keke wa utlwa lentswe lena le phelang hobane lentswe la Modimo le a phela ha lile la tswa o hlokeha hore le khutle le entse mosebetsi khotso metsotsong e meng le meng e supileng ho na le seo lokelang hore o tlo se fumane lenaneong la Makgulong A Matala o tseba Motle ha ke so qete re nka leeto le leng hape la attitude re ile ra o tshepisa bekeng e shweleng le moruti Lefu Maine Dr. Maine re nka leeto la attitude re tsama le lona re tsa attitude ke botho bona ba hao kaofela attitude ke katiba yeo e rwetseng ra re ke seaparo seo se apereng attitude ra re ha o e bala o e kopanya ke yona e etsang persente tse lekgolo tsena tse ding tsena di tsama persenteng tse 40 le metso e 50 jwalo empa attitude ke persente tse lekgolo hona le motho ya hlokahetseng maobane hona le ya hlokahetseng bosiung bona bo shweleng ka baka la attitude ya motho tsela yeo a neng a kganna ka yona o la kganna koloi ya tauwe a baka kotsi e mpe mo hlokahetseng motho attitude hona le mokganni ya bolaileng batho ba bang hona bekeng ena ka baka la attitude ya hae tsela eo a neng a kganna ka yona ona jaile mo a sa tlamehang ho jaha teng ona palame ka lebelo le hodimo mona a sa tlameha teng hona le batswadi ba llang hona jwale ditopo tsa bana ba bona di mochare ka baka la attitude ya mokganni hona le motho ka jeno ya tsamang ka wheelchair ka baka la attitude ya mokganni hona le motho ka jeno ho apola ho apeswa sepetlele ka baka la attitude ya mokganni America mane ka 1980 ba ile ba bitsa baetsi ba makoloi mele a ditseba dikoloi tsa America di poha di tsena ba tlo botsa hore na ha kotsi di le kana re ka etsa jwang re ntshitse balaola sephetephete ra ntsha maponisa
empa kotsi tsena ntse di tswela pele batho ba bolaya batho ka setlhogo go na le ba bang bao attitude ya bona ya botawa e ba lahlelang mebileng ba thulwe ke makoloi. O na le attitude ya ba re mona re a o feletsa re hae ke a tseba ke tla fihla hae man a itsamaela a tswa tsamaya thulwe ke koloi. Go na le monyana leng attitude spotong o se atauwe metswalle mo kopere mona re tla o tsamaisa ka koloi ya ha nna koloi ya ka ha e khanne ke ma ska ntshwetsa wena ba bitse tlhapa a kene ka koloing a ilo bolaya motho e mong a ilo bolaya batho ba ba ka attitude ya hae. Ba bitswa mane America 1980 ba tlo bua taba ya kotsi tsa mebileng ha ema motho a le mong fela a re a tseba keng a ke batle re tlo senya nako mo a ke batle re tlo senya nako a re se ra senya nako man le se ke la mpitsetsa ntho e shweleng kopano e shweleng ba ruke se buile rona jwalo attitude yao a re ke le fa yona attitude eo le mpitsetsa kopano e shweleng. Itse ha qeta o bua le bona jwalo a re kopano ena lona e shwele a re le mpona nna ke mang a re le mpona a re bona boko bona ba ka bona lo re ke sekolong ke be professor ka jeno ha ka ela sekolong dikopano tse shweleng a re kopano ena lona ena e shwele ebile sentse e bodile le pele ya kae kapa kae le se ke la hlola le mpitsetsa dikopanong tsena tse bodileng tse a re nako e tlang ha le mpitsetse ntwe e phelang e seng ho bola hona o kutlwang ka mona. Ke banna ba bang ba re ba mo tshwara ka matsoho a re butleng pele ba re se ka re tlela ka attitude wena a re butleng pele le ntshwara ka matsoho ke tlo bua ntho e le nngwe e ne le ka 1980 a re ke tlo bua ntho e le nngwe ha ke qeta o e bua ke a tswa ke a tsamaya ha ke na nako America ka bo $, hona le mo ke tlamang hore ke eteng ke lo etsa $. A re bile tlisang foromo eno ya o tla kopana wena o bane bile re a patalo ha re tla mona mpheng ke tlatse ke tswe ke tsamaya ha tlatsa foromo eno a ba tlatsa mono $, tsa hae hore o tla patala 20,000 eng a dingwala qetile re ke a tswa ke a tsamaya a re ntho le tlamileng o etsa engwe fela ka ra America mona tshintshang attitude ya bakganni a re ntho le tlamileng ho etsa fela kore le sebetsane le attitude ya batho ba khannang makoloi a re ha le ka kgona ho tshintsa attitude eo dikotsi di ile a qetile a tswa tsamaya. A re ha le ka kgona ho tshintsa attitude ha le ka tshintsa attitude ya bona fela ho fedile ka dikotsi ya batswa monyako a tsamaya ya ba sala ba dutse moo e le kopano ho bitsitswe baitsi ba makoloi ditšhelete di bitsing a re tshintshang attitude ya batho bana ntho di tla loka ho jwane lapeng motho o tsamaisa batho ka koloi e sa buleheng mamati ha o bua le yena o re hai koloi ena ha ya loka e keke ya jara baiti ha e bulehe mamati o tla o jwetsa hore ke nka ka nna tšhelete ya ho reka koloi e ntšha kapa ha e bontse o ntwetsa hore koloi ya ka tjena tsa mo reka koloi man tsa mo ithekela koloi ya hao koloi sa bulehe mamati
ha o ka ba le kotsi mo e ka ba kwalla ka mo ba tša lore kaofela. Attitude. Ho na le motho e mong ya so ka fumana thabo le lenyalong la hae. A so thole thabo lenyalong la hae le ka jeno ha e salanyana ka baka la attitude e renang ka tlung, ka baka la attitude e renang ka hara lapa la hae. Attitude ya mosadi wa ikena ya mohlolo. Attitude ya mosadi wa ikena ya mohlolo. Ho na le mme a so ka fumana thaba e sale a nyalwa. Attitude ya molekane wa hae ke ena ye tshosang. O na le attitude e nngwe le bana bile ba motshaba. Le bana bile ba motshaba ka baka la attitude e wana le yona. Gona jwale re metsotsong e robong le ba go reng ya leshome. Dumela momamedi motle ke ya mabenkele. Lesedi FM le hae le mofuthu. Ho na le motho a so ka utlwa monate wa lerato. Monate wa lerato le monate lapeng la hae ka baka la attitude e busang lelapa la hae. Bana ba tshabang ntate attitude. Bana ba tshabang mme attitude. Ba habo monna ha ba etele mono attitude ya mme. Ba bo mosadi ha ba etele mono attitude ya ntate. Motho motho attitude e etsa ntho tsena kaofela. Professor ena ha bua le bana ba neng ba kopane o nkile fela metsotso e supileng ka tswile kopanong. Maobana ke shebelletse television. Maobana ke shebelletse television. Ke ile ka bona o thona le ngwana a ipolaileng ka mona ka Gauteng. Hobane mosue kapa mosuetsana kapa eng re ka re titjhera re bua fela se re ba akaretsa. Ona mosoma ka bomba hae. Ona mosoma ka bomba hae. Ine e hlaile maobane mane ditabeng. Televisioning. Ke attitude ntho eo. Ho tshongwana yona ona fumana attitude e fosahetseng ho titjhere yena. Ngwana o ile kopana le attitude e sa lokanga ho titjhere. Me attitude yena a ile nga kopana le yona e ile nya monkgela ya mo etsa hore ba ipolaye. Attitude. Ntate Thuso ke nna Morine ka mona ka Gatola Botswana ke dutse le wena ko mametse o bua ntho ya bohlokwa haholo. Attitude. Kore monne mong o kile a palama ba mo letsetsa ngwana hae a le kotsing. A meile kotsing. Ha ke mo lebale ntate eno. Itse ha fihla ho batho bana ba thutsing koloi ya ngwana hae, ha fihla ho bona ngwana e ka rapalletse mane ya hlokahetse. Ha botsa a re ho bona ao banna ho etsaetse jwang ba re wa re botsa nka stopo sa ngwana o tsamaye. Ara ke batla o tseba fela hore na ho ile ha etsahala eng ba re nka stopo seno o tsamaye man. Hai tsenka stopo se sa ngwana o mona o tsamaya. O tlo re botsa o etsaetse ga o botse yena keng. Ha o botse ngwana wa hao ke ngwana kana go o hlokaetse. Ntate o batla o tseba fela hore na kotsi ba re botsa ba tsetile ka ba ula kolo ya bona ba tsama ba mosia mon le topo sa ngwana hae. Mamedi tsamaya na kwa nngwe ya mesebetsing e meng e itseng mo sebetsang batho ba bangata o ile o bona le attitude ya motho o sentse na a kena a sena thabo a kena famutse dinko jwalo ka pere tsubile matekwane motho a kena topotse molomo
go na le batho ba bang ba o hloelang le phoso tsa bona a ile yena motho a entseng phoso a etsa phoso a o hloye le phoso e entsweng ke yena attitude a o hloye le phoso e entsweng ke yena a o hloye motho a o hloye ile yena a entseng phoso man ha botswa dipotso re ke botswa dipotso tsena ka baka la nyeo wa tswa re nyeo o ya re seba wa tswa re nyeo ha re batle mona tsena nyeo o etsa tse ka phoso ya hae ho sna mang kapa mang a mosebileng a entse phoso yena ka boyena empa bana ena le attitude mme motho a nang le attitude ha tswele pele wa attitude a ho bima mpora tswele pele le promotion di mo feta ba mo sia hona teng mono ka attitude ya hae ka attitude ya ba mo sia hona teng mono bana ba kene ba nyoloe ba be udimo mane be di ing ka baka la attitude ya hae a sale hona teng mono a sale ile Mr attitude le Mrs attitude a sale fatshe mo kore ke itse le ka lapeng le leng motho mongwe nyetse mpa hana thabo ka baka la attitude rena nka tlung le bana ha ba thabe ka baka la attitude ke a fihla fela ke dula man ke bala koranta ke bala koranta tsaka ka jeno cell phone fa e file batho ba be le attitude engwe makatsang o fumana motho a tshwere cell phone mosebetsing mo sa tlamang o tshwara cell phone teng o fumana motho a ya ka ntlwaneng a ile o bua ka cell phone a be le attitude ha ba mo khalema a re nna ne ke le ka ntlwaneng ke privacy yaka ha ona motho a tlamile ngo ntjwetsa gore ne ke tshwere cell phone ka ntlwaneng mosebetsing e tsengwa hae man ha ke tsa tjena ke la tantate moruti maine attitude mo ha ne re bua le maine ka sonta re le ra bua ka imong a ile a tlantsa rwa ka tafita ke ba ya neng a tsama le tafita o ro tafita ko mphe sebaka ke bolaeng China man a re mphe fela ke bolae ke kgaoleng China molala man a bontsha tafita attitude o tla motho ba re ke ntja go bolela gore hana next impa attitude ya hana next e tshotolo bibele a senna ke la tamaina ke etsa tjena a re morena mphefela sebaka man ke bolaeng China ke kgaule molala China ntse o bontsha attitude mona a senna ke bibele ke nka moruti maina phoka mofokeng wa ka o moyeng phoka ha yo attitude re khutletse ho yona hape ha ona tsela ntate maine ke itse re nka mothinya ona wa attitude ka jeno ntate Motaung kakata momamedi ha e ka ba o hlokometse lena kapa sehloho sena ke lekgetlo la boraro re khutlela ho sona haleluya mme sena se totobatsa bohlokwa ba taba ena yo re buang ka yona ntate Motaung ke ile ka makala harabeke ke fumana molaetsa ho e mong wa bamamedi ba sebeletso ena ya lesedi are selemong sa 2020
ena le metswero bon 2009 a re kgwedi ha ene le ya borobong letsatsi le la borobong e le 999 ge la ka rapota ka nqena ka o attitude a utlwa ke magaletse taba ena ka tsela e kgethehileng hobane o na hlile a babatsa bohlokwa ba attitude e nepahetse jwale ntate Motaung beke tse pedi tse fetileng o na le batho ba o rileng ra feta ho bona o qeta ho wa maemo hana jwale yana dula seshetse makweba obane attitude ntate Motaung ke taba e amang botho ba hao ka ho phethahala batho ba attitude jwang e hlola ka pele ho wena ho beuwe dintho tse ntle attitude ka etsa hore o ske wa khona o phunyeletsa o di fihlelle Amen. e seng hore wena ha o ratwe e seng hore dintho tsa hao di jwang e seng hore o lowe ntho ha iyo taba bothata ke attitude Kakata. obane attitude ya hao e nahana hore motho a betere ke wena attitude yona le yona e bolela hore wena ke wena fela ha hona motho e mo ntate Motaung bothata ba attitude ke bona ke ba hore motho a nang le yona o nahana hore ka nnete ha hona ntho e betere motho e mo a ka etsa Maine se bohloko ba motho a nang le attitude ntate Motaung hape ya bobedi o dula le competitioneng dula le competitioneng ka hore a batho o etsa ekare ke yena a hlahang betere batho ba bang ba hlahampe mme bono ntate Motaung ba bothata bo leng boholo haholo hobane attitude e ka o amoha le mamati a o tshwanetseng o kene ka ona menyako e le yena e butsweng ntate Motaung o tshwanetse o kene ka yona attitude be o hanela o bane matha attitude na jwang Hallelujah. haholo ha le attitude ye mpe ntate Motaung re tlo tla kgutlela dibekenyane tse mmalwa bane ke a tseba re ile ra tshwara penina ra sheba attitude ya nana le yona ra sheba yena ya bitswang Shimei attitude ya neng ana le yona ya re ha tla ho monna ya ileng a thotswa maqheqho a mararo ke ha tla rwa kana ho yena Maine o bone attitude na e le batho ba o fetang ka boemo attitude e etsa hore o nahane o ka hodimo bona Amen. attitude e etsa ntate Motaung o phele diporong o ska ba phela lefatshe lena la hona jwale o nahane hore ka nnete hlile o phamile hlile o tlase attitude hlile e etsa jwalo e etsa ekare hlile o pele ha o tsebe o morao ntate Motaung attitude e bohloko e etsa ekare le bone le o tshwereng ke khanya letsatsi a tshenyane ke khanyanyana ya senaka ngwedi bohloko bo attitude bo jwalo ntate Motaung o etsa o be le lesedinyana le lenyane le soka ba le fuputswa le o fuputswa Maine bonahana hore ntho eo e tshwereng ke yona o fihlela ebile wa tseba attitude jwang ntate Motaung ntate mongwe o kile a bana le mmoulo ya o kenya ka ga ditonki ha di beisa wa sa tsharo ya mabona a tsamaye fafatsa metseng mona o tlwana o reng bua ntate ore pere ya hae ke pere ya mojaho e le mmoulo butle pele jale bona le ntho ngwe di sa ithole mona bua ntate ore pere ya hae ke pere ya mojaho e le mmoulo bua ntate ke mathata ga ditonki bo ntate Motaung ke le ka ga ditonki ya sasanka ya pepeaka monga yona o pa matsohe perena ka ya matha ha fihlela ntate mona a ke re shebisane mona o bua ka peresing aga ke bua ka ena perena ka ena yo e bonang ena e tshuwa re butle pele ha se pere ke mmoulo nthwena yena ke mmoulo bua Maine se utlwana o sa o na le mona ka perena ka ga butle ne ke re shebisane
ne ke re ge shebisana ba njale wa bua pepere ka moulona o bitsa pere moruti maine a kopote ka mona hanyane nako tsedi ntate motaung re a bua re bua a tishile ntho e tshwena sepero ya mojao ke moulo ntate no ba re ho yena hela hona le mojao mane motseng wa itseng ha benyaneng ntate motaung ke kopa ke a dinya le ntshabe wa claim o re ke peka go na le mojao ma ha ke rieti a ke re mane motseng wa jale o hlowe khabisa o ila sala matinkela ei a re yena jale monna o hlowe e se sae bona hore ka nnete e khotse jale e nka dikola ka mona haleluya monga eno ntate motaung a sa khabisa e kenya malente e kenya le malomo ya re ha stamane batho ka ofela ke ha bane ba ishebile a nahana hore ba e fota tse ba e makaletse moruti maile pota ka nqena nako tseding attitude batho ha ba o shebile ha sore ba o babatsa ba o makaletse ba o makaletse go tsekitseki entse bua ebe e tswa kae o reng yena yo ntate motaung jalo bo bua sekgowa jalo se fapanya o sisa kwana morutimane o ska ba bua sekgowa tshebeletsong ya lesedi jale mma kapa ntata rona ntate motaung jale ebile e ka re o phamisitse mahetla jale a se bua jana a kopanya ntate motaung di-tense tsena di itsha kwana amen ya ga ba fitlha mojao yana le mojao mo a motsare lo wena o tlotla kenela mojao na ntate motaung wa utlwa potso yona e reng le wena o tlo kena le wena a re na le wena o tlotla kenela mojao re ntate berena ke kgale e nka dikgaoile bere a re ntate ke tshepile o tlo kena ka ntho e mojao ko rona tsho jwala le wena ka ntho e o tlileng ka yona o nana o lokile ke tshepile ndabena ke ha tsoa yena bua le mo ba tshwere mojao re yena o tla ka pele jang papa mo re ka mo lo jang papa o mo butima ine a ke o popote ka nqena pota ndate motaung ya re ha di kena le dilo mojao a o bathong ye ile ya sala rao ibile yona ene ke ntse malente e batho ba neng ba ishebile ba e makalletse ntate motaung ne se o e tsota ba ne ba e makalletse re tlo etsa mona nako tsedi re tshwanetse ke re ishebe momamedi ha ke bue hampe manong a Makgulong re tshwanetse ke re ishebe hantle re ke re itekole a re ke re botse molomo wa Jehova ntate motaung ntate moruti maine jwalo ka re lo botsa molomo wa Jehova ke kopa re ye mabenkeleng re tla boela re khutlela hape motsotsong e 20 ka morao go rwa ya 10 e tshware hanyane moruti wa ka Lesedi FM le hae le mofuthu moruti maine a ko re fedite mana ntate motaung re ha re botsa molomo wa Jehova re sere le bukeng ya diprofobia Paulo ke a bone re sheba temana 20 a nang le metso meraro le qepe momamedi a ka ya ho yona ke 550 a nang le 30 ka thoko 530 moruti wa ka mentate motaung le sona modimo ba le selere momamedi re bua ka taba ya attitude re a lwana ka tlung ka mona ke attitude ka tlung ka mona ha ho monate ke attitude mosebetsing dintho a di a dula hantle ke attitude diprofobia Proverbs chapter 4 ho yona moruti Proverbs chapter 4 temana ya 23 ka kwa 20 ana le metso meraro boloka pelo ya hao ka o fetisisa hobane ke yona mehlodi ya bophelo ntate motaung le sona modimo ne re boloka pelo ya hao bane attitude ena e tswa pelong attitude ena e saka ha re jwale o tlo bone na e jwang attitude ntate motaung re ya temaneng ya 24 o lelekise lelemi le bokgopo o nene molomo o mano ntate motaung taba ena ha e selle pelong fela
empa jwale le leleme le na le hore le toloka kapa ntate Motang rutlwe ntho e tswang pelong ehlile yeloha lelemeng yeloha lelemeng o utlwa monga mona ha bua fela hore attitude e teng mona ntate Motang a feta ba fela ya leleme mpanong o bona le sefahleho sa hae hore motho ena o na le attitude enwa ya o na le attitude ena e mpe ka tsela e makatsang ntate Motang o ba le o nahana le ho lekanya hore dintho di etsetswa yena ho na le monna re tlo ya ho yena ya nang le attitude kakata maine ntate Motang jwale bohloko bo e fumane jwale e etsahala ho ntate ntho ena ha ke bolele ho mme tshwanetse etsahala ha ya tshwanela e etsahale re bone bekeng e fitileng re ne re bua ka Shimei ntate Motang o ila utlwa hore na mohlanka wa Dafita o ila a reng o ila re morena ntse ntse bua le wena tje le ke kgaola molala hore na ke temanga na le tokelo ya hore a ka bua le wena ka tsela yena yeo a buang ka yona motlise kwano hle morena mphena ke mokgaole molala ntšhaena momamedi wa ipotsa rena re ne re le ka momamedi re ne re le bukeng ya bobedi ya Samuele kgaolong le 14 ne re qadile temaneng ya bohlano re theoha ka yona moruti wa ka ntate Motang temaneng ya borobong ke mo Abishai a reng morena ntumelle ke mo kgaole hlooho hobane ntho ena ha ena le hlooho ke yona e etsang a be le attitude molomonyana ona ha ke ona o etsa hore re butlwe le ho bona attitude mahlonyana na ha le sefahleho sena ke tsona tse etsang re bone attitude ya nang le yona jwale ntate maine o re ntja yena kore wa tswa motho a ba re ke ntja ha na letho ntate Motang ke re utlwa Abishai na hore o sheba fela kore taba yana e tshwana le ya monna na bua ka hore pere ya hae ya matsatsinyane le moo maine Abishai hore morena o mmona motho ena morena motho wa mmona mosa o hlokale re ne re ye kae ya hle morena motho wa mmona motho le ha batla motho wa mmona morena motho ena a se motho morena ya hle ntate Motang bona attitude ena e jwang e re qetelle taba ya Shimei ho na le monne mo re yang ho yena mathela fela pele ho 286 tlhapela 286 mathela fela ho 286 ntate Motang moruti maine e re ke tla ke potlake ke ya jwale ntate Motang monga attitude mohlandi ntho di mo fetohelang ha tsebe na ka ipata kae 286 ke ho yona moruti maine re kgaolong ya 19 buka ke ya bobedi ya Samuele ntate re qala temaneng ya 16 re ya ho 16 Shimei morakhera ntate Motang mohlomong ne re ka raema mona a benyane nyene le kwano mona ne re ke ra re khera ne re tla re khera ya ntate bukore bitso le ke seromo haleluya o ba ne khera ishile ko ona mabele thabisa di ho o tsone ngwane ba ntsana le botawanyana ka hlong ka mona yena ya bitsang Shimei o re ntwana hantle ntate Motang ha o tsebe ngwane na o tswang ka kae ko re tselana bua le morena ka yona mane kgaolong ya 17 bona bua ka re motho ke yena morena ke yena dintho tsa fetoha verse 16 Shimei morakhera o Benjamin wa bahurime a phakisa a ya le batho ba Juda o kgatlanyetsa morena Dafita ntate Motang ntho ke ratang ke ena batho ba ile ba le attitude le wena ho na le mohlamo di mo tla etsa hore ba o kgahlanyetse yes batho ba ile ba o bua hampe o na le mohlamo tsatsile le no modimo a tla re ke batla le mo pele matsoho hela Shimei yo ke ena yana ma ba le maobane yena yo ya ne ntate Motang a fa mo tsidinko a bua hampe le Dafita ke re hona le letsatsi le le modimo a tlo tsosa dirasa hao hore e be bona ba opela matsoho ba tshwanetseng ba netefatsa a di malentse moruti maine ba confirm hore le sona modimo le dutse hodima hao ntate maine be butle pele momamedi o ye mehloho jwane
Shimeyo ke no bane ba re ba monkgaola hloho. yena yeo ya neng a rwakana modimo wa tseba o kokobetsa batho ba iphahamisang. Jwale ntate Maine ema pele hape ke yena Shimei ya seng a tlo kgatlanyetsa Dafita a bile a bitsitse le batho hore ba tlo kgatlanyetsa morena Dafita. Jwale ha montho ke ratang kena temana ya leshome le na le metsisupileng re o na ena le sekete se seng. O ne a ena le sekete se seng sa banna ba Benjamin ha mmoho le tseba mohlanka wa ntlo ya Saule le bara ba hae ba 15 le bahlanka ba hae ba 20. Ntatelo ya ka ke ena kore batho ba ile ba ba le attitude ke tla re ha ba bona le ka tsela ye modimo a phahamisang bophelo ba hao ka teng ba tlo tshwanela kapa ba kobele hore ba jwetse batho hore modimo o ka lehlakoreng la hao. Ntate Motaung mamela hantle Shimei yena o late banna ba sekete halate banna ba sekete gape o lata le yena Tsiba mohlanka wa ntlo ya Saule morenaka. Ntate Motaung o hlaka le bona e ba bebele se bua mantswe ena re ba tla ba tshela Jordan pontshe ho morena. Amen. Ntate Motaung ha ba qeta ho tshela pontshe le morena bebele se bua mantswe ena temaneng ya 18 ba tshidisa le sekepana sa o tshidisa bantlo ya morena le o etsa ka hohle ka moo a ka ratang ka teng. Ntate Motaung ba sa o sebeletsa ba na le attitude. Maine ha wa tsamaya jwale ke re bona bana le attitude ha o hlokahale o bane le company ya marketing ba tla o marketa. Bona bana ba attitude. Ntate Motaung bona ba tlotla mo tshedisa ke kopa ke re ba le bebele re utlwe. Ha hona mo morena tlotla hata ka ra metsi mpane mo tlotsidiswa ke motho a ile la morwata. Hape utlwa ba reng bebeleng ba re ho tloetswa ka hohle ka moo morena a ka ratang ka teng. Ntate Motaung re bewa hore re be ka pele se se be ka morao re bewa hore fane ka ditaelo e ba bebele se bua mantswe re ha ile Shimei morakgera itso bane morena a sele Jordan a itiela fatshe pela morena. o sa re njale Shimei ke maneng ya 19 a re ho morena oho monghadi o seke wa mpeha molato le o hopola o seke wa hopola ka mo mohlanka wa hao a kileng a o sitelwa ka teng mohla morena mongaka a neng a tlohile Jerusalema morena a seke a elellwa taba eo pelong ya hae. Ntate Motaung o bona Shimei attitude ya hae ntse tsa ra hopole ye tsa ra hopolo rona le molato ha ka hore morena o ska ba hopola molato o pileng ka o etsa. Ntate Motaung batho bana le attitude ho na le nako ye modimo a tla ba khutlisa ba tla kopa tshwarelo. Maine a ke tsebe momamedi ye ke bua le yena hore na o Lesotho kapa o Zambia kapa o Swaziland kapa re bua le wena o le udimo UK kapa re bua le wena o le France modimo tlo etsa batho ba ile ba ba le attitude ba khuthe ba tla ho wena ba kopa tshwarelo. Ntate Motaung ke kopa re shebe Shimei a fitla itiela maotong a hae a itiela maotong a hae re o morena o stampa wa mpea molato wa hopola ka mo kileng ka o etsetsa bobi ka teng. a tseba Ntate Motaung batho ba na le attitude ba nahana hore re na le attitude. yes motho a na le attitude na momamedi wa tshebeletso ya lesedi le yena o na le attitude e tshwara ona mo Maine re mabenkeleng a khona jwale wa tsama man ai kore Shimei o re ruta ntho e kgolo hampe ka jeno lenanong la mako metsotsong e melemeng ye supileng ho na le ntho e kgolo tla ithuta yona e re ke mabenkeleng. Lesedi FM le tswile maemong a bobedi ho Daily Sun Readers Choice Awards. Re le Lesedi FM re leboha ha o re voutetse. Lesedi FM ke molelwa. Moruti Maine tswela pele. Ntate Motaung
Shimei wa maobane ntate ya neng a na le attitude ke bua kgaolong ya 16 ya neng a na le attitude ya neng a na le attitude ka jeno lena ke yena kopang tshwarelo go Dafita ntate Motaung yena molamoelwa ya neng a penyetsa letsiabo a etsa a hlaba mediepe ai ma o na le mohlanga tsa kopa tshwarelo ya hle yona ngwetsiela e ne etsa dintho di hana ho feila o santsana tla kopa tshwarelo ho Matsalai ntate Motaung jale Shimei ka tlotla kopa tshwarelo Abishai o ntse a le teng sheba temana ya 21 re a temaneng ya 21 impa Abishai moratse ruja are ha ke re Shimei o loketse ho shwa ho ba o kile ntshwarele o kile a roha ka motlotsuwa wa Jehova na ntate Motaung jwale Abishai o re morena ke le Shimei o loketse go shwa bana kila roaka motlotsuwa wa morena o tsho jwalo ntate Motaung da fita o pheta manso ile nga bua temaneng ya 16 ore ke na le taba e felelona empa ne ke rata mona a ke re shebe attitude ya Dafita temaneng ya 23 ore e ba Bibele se bua manso ebile morena o re ho Shimei ha o ke wa shwa mme morena a mo hlapanyetsa jwalo ntate Motaung batho ba na le attitude ha ba tshwanela ho ba lakaletse bobe ya ntate ba tshwanetse ba phele ba tlo bona ntho Modimo a tla etsa hodima hao ai maine batho ba na le attitude o ska ba ka tsa hore ba tloe phela ha hobane hantle tafole e thekwa ba le teng mane ha ba le siyo tafole e keke ya tekwa ba tshwanetse ba le teng o tshwanetse o rapele Modimo ntate ke a rapela hore o ba thuse hore o ba behe e le hore ba tle ba tsebe ho netefatsa hore o Modimo yes ntate Motaung Dafita o bolella Shimei hore Shimei o keke wa shwa keke wa shwa ke batho phelo tlo bona ntho tse kgolo haleluya Shimei ke bona hore o na le bothata ba hore o short sighted ke batho phelo tlo tla bona hore Modimo ke Modimo ke rapela hodima momamedi e mong le e mong wa tshebeletso ya lesedi hore batho ba ileng ba ba le attitude hodima hae Modimo a ba boloke ka ho fetisisa le bona dipelo tsa bona di fetohe ntate Motaung mme momamedi a ska ba lakaletsa bobe bona batho bona bao ke bona ba tshwereng ntate Motaung netefaletso ya hao ya hore Modimo ka lehlakore la hao ntate ka lebitso la morena Jesu re a leboha hore se sehloho sena sa attitude Modimo wa ka hona le batho ba nang le yona re ba hlaisa re ba rapella ntate ha ba ke ba hauhelwe le bona hle a ko ba nehe pelo ya hao a ko ba nehe leihlo la hao a ko ba nehe molomo wa hao ntate hore dintho tsohle tseo re di etsang a ikebe dintho tse nang le kgalalelo re rapela hona jwale ka lebitso le nang le matla lebitso la morena Jesu Kriste re a leboha ntate amen ntate maine thuto ya hao e kgolo haholo ka jeno ntate Motaung momamedi a mametseng hona jwale o ithutile le ho feta hore ya fihla nako ya hore yona attitude eno ya hao o kokobetse o be fatshe o tsebe hore na motho ke eng yo ntho engwe hape Abishai o na ntse halefile empa Dafita wa mo lokisa ai ntate Motaung Dafita wa mo lokisa o re eno ya neng a ntho haka ha tlameha o ratshwe o lokela hore a phele ntate Motaung a tseba o bona katleho ya ka ntate Motaung ntate moruti maine tsebo ya hao ya buka ya dibuka Modimo o etse hantle a re fe Modimo sebaka e se mosebetsi ntate Motaung amen amen ai momamedi ke bona hore tsatsi le leng re lokela hore ke re lo tshwara le seminara re ke re bitse le batjha bana
ba bangata ba batlang ho kena haholo boruting ke re tlo dula le bona fatshe maine a ka ba tshwelle hanyane hanong mona re ba bitse fela letsatsi le leng fela e re ha ba batla matsatsi a mang maine a iketse modimo ha o etse hantle mofokeng hobane ka jeno o rutile boshimei ba bangata ba attitude le dikotsi tsa mona Afrika Borwa mona tse ngata tsena mebile mo shwang batho ba sena mo trucka e kenang baneng ba sekolo ba ikemetse ka thoko e ba bolaya attitude hore motho na kganna jwang e mongwe ba le attitude ra ke na mosebetsi ke tla kganna lori e senang mariki hobane hanka hana o e kganna ke tla lelekwa attitude e lo bola bana ba ikemetse pela heke ya sekolo batho ba shwa attitude batswadi ba sana bana ba bona ka jeno attitude mo mamedi khotso modimo o etse hantle mme ya o boloke ntate moruti xa ba o teng ka tshebeletso